בוקר טוב, השעה 6. היום יום שלישי, כ"ז בחשוון תשס"ו, 29 בנובמבר 2005. באולפן רונית כפיר עם החדשות. חברת הכנסת דליה איציק מצטרפת לתנועת קדימה. מדוע אדם חש בדידות? מה זאת בדידות? החלטנו לעשות על זה סרט. אבל איך מוצאים אנשים בודדים? מי בודד? מי לא? יכול להיות שהוא? אולי היא? או היא? או שבכל זאת הוא? הרי לא תשאל אנשים ברחוב. פרסמנו מודעה בעיתון. מוזמנים כל האנשים המרגישים עצמם בודדים. הגיעו רק נשים. תהינו, הרי לא ייתכן שאין גברים בודדים. פרסמנו מודעה אחרת. לחברת הפקות גרמנית, לצילומי סרט אירוטי, דרושים משתתפים ומשתתפות מכל הגילאים. הגיעו רק גברים. Wir haben jetzt hier ein Mädchen. Könnten Sie sie sagen, dass Sie die lieben? אתה יכול להגיד לה שאתה אוהב אותה? להגיד לה דברי אהבה? האמת, בואי אני אגיד לך, אני לא הגעתי למצב שאני מתחנן לבחור, להגיד לה שאני אוהב אותה, הם באות אליי. פעם אחת, אבל לא מתוך אהבה, אמרתי, לא כאילו בהתכוונות לזה. מתוך ניסיון לזיין אותה. Прямо сейчас? קצת מתרגש, לא אני מתגבר על זה. Объясниться в любви. זה невозможно. משהו, אני מתרגש נורא. כאילו בינתיים. Да, неплохо. Ну? люблю тебя как булку с маслом. האמת שאת בחורה מושכת, יש לך לוק. יש לך מבט סקסי. איך אני נראה לך? אני סקסי? אז מה, איך אני גורם לך לקום וללכת אליי הבית? כוסית, אני לא מצליח להתרכז. Ну не умею этого делать. אין לי את המילים הנכונות. אין לכם טקסט לקרוא משהו? תעזרי לי, מה להגיד? מה למשל?
Was ist das Liebe? מה זאת אהבה? אהבה? איפה הנחתת עליי את השאלה הזאת? Как бы это выразить в словах? Я как-то не задумывался насчет этого. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Да никто не скажет вам этого. האמת שעוד לא חוויתי אותה. אז אני לא יודע. любви не существует. האמת היא שאני בשלב כזה בחיים שאני קצת פחות מאמין בזה, אבל בתוך תוכי אני תמיד מאמין בזה, כי החיפוש הגדול שלי זה בסופו של דבר אחרי האהבה. מה זאת אהבה? זה רגש חולף. אהבה זה דבר מאכזב. אהבה. זה דבר יפה ולפעמים קצת כואב. אהבה זה שכאילו הבת זוג מספקת אותי טוב ואני לא צריך לבכות. שכל מה שאני רוצה היא עושה סקס טוב קודם כל. חופשיות בעניין. זה נורא משתנה גם מכל גיל וגיל. גם ככל שאנחנו מתבגרים אנחנו מסתכלים על האהבה בצורה שונה לגמרי. בגיל יותר מבוגר אנחנו גם בוחרים במי להתאהב. כאילו זה לא רק הרגע, זה גם השכל יותר פועל בכיוון הזה. יש לי חברה, 1.5 שנה. היא בת 24.5, אני בן 40.5, ו16 שנה הפרש בינינו, ואוהבים אחד את השני. אך לי תיארתי אותך כל חיי, את לי הייתי כל חלומותיי, לך רק חיכיתי ביום ובליל, איפה אפגוש אותך הייתי שואל. בקושי יש לי זמן אפילו לטפל בבית כמו שצריך. מאז שהחברה גם לא פה, אז מרגישים שחסרה פה אישה. אני עברתי לפה במיוחד גם כן, כלומר לעבור מבאר שבע, לעבור לראשון, אני עשיתי את זה במיוחד בגלל החברה. בסוף אני גר פה לבד. לפני 3 שבועות, קצת יותר, היא תפסה את הרגליים והלכה. אני חייתי ברמה גבוהה. זה אחד הדברים שלא הסתדרו לה, כאילו. איך היא, כאילו, חייתי ברמה גבוהה, כשלא הייתי איתה במהלך שנים, ועכשיו שדווקא אני איתה, אין את זה, כאילו. כי היא ראתה מחשבונות של ויזה, שהשתוללתי, ובאמת השתוללתי, וזה... איך דווקא איתה זה לא קורה. לכל דבר אני צריך להוכיח, אתה יודע, להוציא מסמכים, אם זה תלוש משכורת שאני מעוקל, אם זה דיון בבית משפט. דבר כזה, זה לא קרה לי, אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזו. הבחורה הייתה איתי 1.5 שנה, ואף פעם לא קרה מצב שהיא לא האמינה לי. Haben Sie eine Freundin, Geliebte? יש לך חברה עכשיו? לא. Нет, в данный момент это отсутствует. Постоянно нет. לא. מישהי שאני אוהב לא. Да, есть. И не одна. הן שונות לגמרי, אחת גדולה, 1.80 מטר, חזה גדול הכל, ואני אוהב אותה, ואחד רזה, שזופה כזאת, עם קעקועים, עם פרסינגים. לא, נפרדתי ממנה לפני 5 חודשים. יש לי, זאת אומרת, היום אני נמצאת במערכת יחסים כזאת, אני לא יודעת איך לקרוא לה, ידיד חבר כזה. גם הוא כל הגושים עם כל התסכולים שלהם. ולא תמיד יש לי את העצבים לזה, נו. אני מודה. Ну, у нас совершенно разладились отношения на почве заработной платы. У нее к 8 тысячам подходит, а у меня только 2,5. Всех тех людей, которые я встречал раньше, и сейчас встречаю, ну, как бы вторую половинку, все не подходит. Мне хорошо. Одному жить.
Пока что. Можно, конечно, завести семью, пойдут дети, потом после работы домой. Дома рутина, как всегда. Я знаю. Это все можно приобрести запросто снова. Все эти вещи. Первое время хорошо, а потом это начинается надоедать, бытовуха. Так. Я знаю. Я, наверное, ищу то, что я не могу найти. Клик вызывает кукла Барби. Стандартные куклы Барби. Придет время отвечать. Буду отвечать. За жену, за детей. Еще такое времени не пришло, значит. Было, конечно. Все было. Я знаю. Вышло так, что мы, очевидно, друг другу не подошли. Расстались. Просто, как бы, ну, играли конкретно. Меня использовали. В итоге я это съел, к сожалению. И мне было очень больно. Я буквально в неделю, мне было очень больно после этого. Но сейчас прошла эта боль. מתי התאהבת לראשונה? אהבה ראשונה בגיל 13. Наверное, в классе 5-6. Ну, как я сказал, я не влюблялся. Ну, может быть, в садике, когда маленький, не знаю. Господи, это было так давно. И она была так безответной. Я помню, что это было здорово. Она была прекрасна. Точка. Сейчас я с трудом вспоминаю ее имя. Я чувствовала, что меня бросает в жар. Все время порываешься что-то сказать, а слов не находишь. כל פעם שהייתי רואה אותה, הייתי אומר וואו, וכל פעם שלא הייתי רואה אותה, הייתי חש געגוע. Так мне нравилось все в ней. Так я замирал, там, млел там от нее. Он мне снился по ночам, или я там возле ее дома стоял. Ну, в общем, любовь как в кино. כי הייתה מבחינתי בחורה שמנית, משהו אלוהי. Просто когда загорался свет в окне, я мог часами стоять и смотреть. Я летал. Я не помню, чтобы я еще раз испытывал такие же чувства, как те, когда в 14 лет. זה מין הוואי של חיים. כל הזמן הייתי מסתכל עליה. לא הייתי מרוכז בכלל, נראה לי בגלל זה לא סיימתי טוב את הבית ספר. ואיך שראיתי את הבחורה הזאת, כאילו, אמרתי, תהיה אשתי. הוא היה בן 19, והתחלתי לצאת איתו. קודם כל קסם לי שהוא בוגר, ואני גם חשבתי בגיל 14 שאני כבר יודעת הכל, הייתי בחורה מאוד רצינית, אז... וזהו, והכרנו בים, ומשם זה התחיל. בגיל 19 התחתנו. בבוקר ממש הלכתי לסלון קלות, הלכתי בהרגשה שאני יודעת שאני עושה טעות. אני זוכרת האמת היא שאני לא זוכרת כלום מהחתונה, מוזר. אני ממש לא זוכרת, זה בלק אאוט אחד. פשוט אני לא זוכרת. למחרת כבר ידעתי שאני לא אזדקן איתו. ויכול להיות הבעל הכי טוב שיש, ויכול לפנק אותך, באמת, ולעשות הכל, אבל כל מה שהוא יעשה, את תרגישי, לא. זה לא משהו שרציתי, וזה לא ישנה, זה לא ישנה. וזה מה שהרגשתי. כשהייתי נשואה הייתי מאוד בודדה. אז
זאת אומרת, אתה חי עם מישהו ואתה מרגיש כאילו אתה חי לבד. אז יופי, אז יש לך מישהו שאתה קם איתו בבוקר, אבל זה לא אותו דבר אם אתה לא מרגיש מישהו שמקבל אותך כמו שאתה, או שאין מספיק אהבה, או שאין מספיק כימיה, או אז אני הרגשתי כמו שהיינו כמו זוג שותפים לדירה, פשוט מאוד. והייתי ממש בבדידות 10 שנים. וכשהתגרשתי, למדתי בדידות אחרת. כאילו, אמנם יש לך חברים ויש לך משפחה ויש לך דברים שמשמחים אותך, אבל אתה מרגיש שאתה כלום, כי יש לך את הצורך במשהו בהרבה יותר גדול מזה, משהו שלך, משהו שאתה בונה. Вот хочется чего-то, а чего не понять. Возможность поплакаться кому-то в жилетку, рассказать все, что хотел бы рассказать, но не могу кому-то другому. Ну, вообще просто, чтобы тебя ждали, чтобы тебя любили, чтобы... Я вас даже кофе не могу угостить, у меня его просто нет. Никто не заботится, никому нафиг не нужен. Что дальше? Вперед с песней. Я просто каждый раз за кофе хожу, потому что нужно из квартиры выбираться. А то если я не выберусь, я там останусь. Ну, то есть, если я как бы не иду за кофе пить, то я выхожу из квартиры часов в 5-6 вечера. Вот. А чтобы выйти пораньше, если бы мне сейчас не позвонили, я бы сейчас никуда не пошел. Я стараюсь не запариваться о тех вещах, которые плохие, потому что если о них задумываешься, то потом тяжело становится жить. Мне 30. Большой мальчик, большой. Знаете, когда понимаешь ответственность, сразу кажется, что все, вот детская жизнь кончилась, приходится... Началась взрослая. А все-таки еще хочется остаться в детстве и побыть ребенком, чтобы о тебе позаботились, а чтобы не ты заботился о ком-то. Слава, где будет инструментовка уже? Года 4 назад где-то был уже почти женат, а в руке там кольца меняли, там уже родители уже знакомились, как бы дело уже шло к этому, и вот не получилось. И причем не по моей вине. Может быть, все-таки под плюс попадет несколько раз, а? Я ему сделаю тихо плюс. Мне не нужен плюс, мне нужно, чтобы он нашел свое. Я не могу точно ткнуть пальцем в причину. Почему? Ну, как-то не случилось, не получилось. Не увидел ни одной девушки, женщины, которая вдруг... Вот, которая вдруг возгорелась что-то там внутри. И вот хочу ее и все. А так разбрасываться как-то по мелочам тоже не очень хочется. Дело в том, что я, может быть, из тех последних романтиков. Я начинаю ухаживать за девушкой очень красиво. Сегодняшние девушки, к сожалению, не понимают. Я не знаю, почему. То есть, скажем, то, что я искала до 30 лет полной свободы и независимости, и не хотела никаких прочных связей, это, может быть, был какой-то испуг от того, что то, чего я хотела, не получалось. Так уж легче не хотеть. אני לא פוחדת מבדידות.
אני חושבת שבחברה זה נתפס לא תמיד כתכונה חיובית. В течение романа есть этап, когда если он мне завтра предложит, я выйду за него замуж. Но он почему-то завтра никогда не предлагает, он предлагает послезавтра, это уже все поздно. Уже никак. Любовь прошла, завели помидор. Для меня было немыслимо как бы покинуть Москву. Я там была невероятно счастлива. Я настолько не могла покинуть своих московских друзей. Для меня это было таким вообще, для меня это была трагедия, но просто я не знаю, с чем ее сравнить. Для меня это было безумие какое-то. И меня оттуда вырвали и привезли сюда, и все здесь было не так. Все от и до мне было здесь не так. И все мне здесь были не те. Пошли гулять. Хотите гулять? А ты хочешь гулять? Стой! Мама страдала ужасно. Мама понимала, что я очень здесь страдаю, что мне здесь очень плохо, что я очень как бы недовольна тем, что меня привезли, что я совершенно этого не хотела, что это не мой был выбор. Были даже периоды, когда мама мне говорила: да уезжайте в свою Москву, уже езжай, только будь счастлива, ради Бога. Перелом произошел в 98 году, когда я туда поехала в 4-й раз, и это был совсем не мой город. Мои родители и я, мы в разное время росли, мы в разное время воспитывались, мы в разное время там развивались, и, естественно, у нас разные взгляды на мир, на жизнь, на все на свете. Но они не пытаются давить. Но папа, безусловно, считает, что как бы вот рай в шалаше – это не рай. Папа говорит, что надо много денег. Например. Папа говорит, что жить надо удобно, и для этого нужны деньги. Крыся. Но для меня это не является частью взаимоотношений с мужчиной. Никоим образом. אני עשיתי הרבה דברים בחיים, הספקתי הרבה דברים בחיים לעשות בגיל צעיר. אני התחלתי בית ספר יסודי בגיל צעיר, סיימתי תיכון בגיל צעיר, התגייסתי לצבא בגיל צעיר. בגיל 17 אני התגייסתי לצה"ל, לצבא. ישר לצנחנים, 6 שנים הייתי בצנחנים, סיימתי כמפקד. אבל יש דבר אחד שאני, איך אומרים, לא חושב שפספסתי אותו, כי אני מקווה מאוד שאני לא אפספס. וזה הבת זוג שלי שהיום אנחנו כרגע, איך אומרים, עדיין לא יודעים, אני לא יודע, לא ידוע אם אנחנו כן חוזרים, לא חוזרים. אולי היום כן זה יתברר לי, לא יודע. שערות לבנות יצאו... כן, מה לא מספיק? מה לא מספיק? מה לא מספיק? למעלה מספיק? מספיק. נעשות קצת צבע? נעשות קצת צבע? לא יודע, אני חושב שזה מוקדם עכשיו, לא יודע, אבל... אולי תראו... נחשוב על זה, אני יודע. תשמע, אני לא ילד, כן? מה לעשות? זה גיל. בן 41. כן, כולם משנה. אחרי שהיא עזבה מפה, החליטה שהיא רוצה הפסקה של שבועיים. אחרי יומיים כבר, זה שמע ילדותי, זה דבר שאסור לו, אני אף פעם לא עשיתי את זה ואני לא טיפוס כזה. אני חשבתי שכאילו יש מישהו. ואני הלכתי, תצפתתי כאילו ליד הבית. שכנים ראו אותי. זה עוד הוסיף אש למדורה. זה עוד יותר, זה גרם לה עוד יותר כאילו מספקות לגביי. ואני לא שלם עם עצמי. ואני לא סולח לעצמי על זה. אם שמת לב, ירד איתי 8 קילו. נכון, מה קשור בדידות פתאום? מה מסכנה, ממש בודדה האישה הזאת. יש לה... לא, אני לא אישה, אני אימא, תירגעי. טוב. אמרתי שזה בכלל לא מתאים לה, הסרט הזה, כי ממש לא אישה בודדה, אז אני לא מבינה למה היא עושה בכלל את כל הדבר הזה. כל המסיבות, כל היום בילויים, מלא חברות. לא בשבילה בכלל. בגלל שאין לה גבר? מה זה שטויות האלה? יאללה, אתם הולכים? כן. לכו כבר.
אין עליה, את האמת. אחלה אמא. אחלה חברה לחיים. טוב, בוא נצא. יאללה, ביי, דברי איתי. טוב, ביי. היום זה עידן האיסטנד, אני חושבת. הם רוצים הכל מהר ועכשיו. אין להם את הסבלנות לחזר. אין להם את הסבלנות להכיר אותך באמת ולדעת מי את. פשוט יש את הטרנד הזה היום שבו נשאר ידידים. מה זה לא מדבר אליי, ידידים? כאילו, אני רוצה להיות איתך, סבבה לי, טוב לי, כיף, נחמד, אבל אני לא... בלי מחויבות. או בכלל, זאת אומרת, אנחנו ביחד, אבל לחוד. זאת אומרת, זה לקחת את הפן של החיים. זאת אומרת, זה מישהו רק בשביל סקס טוב, או יציאה טובה, וזהו. קיבלתי פעם טבעת יהלום, אבל החזרתי. כי ברגע שהחלטתי שאנחנו לא מתחתנים, אז כן, אני בקש לטבעת, וחזרתי, טבעת, את השעון, אני הרגשתי עם זה טוב מאוד. ממש טוב לשים את השעון הפשוט שלי, שעלה לי 250 שקל, אני הרגשתי עם זה הכי טוב בעולם. חשבתי שהייתה אהבה גדולה, והתברר אחרי תקופה של חצי שנה בערך שיצאנו ביחד, שלא, הוא פשוט עזב אותי בצורה מאוד מכוערת, הייתי אומרת. לא היה לו את האומץ לבוא ולהגיד לי בפרצוף, זה נגמר, או משהו כזה. Три дня праздников. Было хорошо. Много спал. Много кушал. Вот она маленькая. Пескарик. Вот такие вот маленькие все портят. Моя первая жена просила купить квартиру. Но я не купил. Вернее, мы не купили. Правильно сделал? Потому что я бы сейчас остался без ничего вообще. Моя мечта – это хорошая, нормальная семья. Хороший, нормальный дом. Хорошая, нормальная работа. Все, чтобы было хорошо. Без крика и войн, без ничего. Просто спокойно жить. И при том достатке. Чтобы была хорошая зарплата. Даже пригласить девушку куда-нибудь. Окей, в кафе на один вечер – это минимум 100 шекелей. Минимум. Пойти снять какую-нибудь там проститутку, да, допустим, я могу это... Ничего, никаких обязанностей, ничего, допустим, знаешь. Будет дешевле, без головной боли, без ничего. Но девушку надо вхаживать. В девушку надо вкладывать. יש לך פנטזיות מיניות? Ну, 3 девушки. Кровать круглая, знаете, такая, без спинки. אולי רביעייה, או כל מיני דברים כאלה. לעשות סקס במקומות הכי לא צפויים, בשירותים של קניון. אני אוותר על הדברים החולים. אני עובד בשתי צדדים. כאילו יש לי קטע של סאדו כזה, אבל אני לא בדיוק מחליט באיזה צד אני רוצה להיות. להיות גם עם גבר וגם עם בחורה ביחד. Чтобы было много красивых девушек,
большущая кровать, и чтобы меня никто не трогал. Да. Еще как. В последнее время вообще. Я уже 1,5 года без, так что... Мадонна присутствовала в этом сне. Что-то мы куда-то долго-долго примеривались. Искали место, где, и нам все время мешали, кто-то входил, кто-то вот. Потом, в конце концов, уже нашли уже место, уже все, уже то. И проснулся. Не успел. Спать хочу. Снимался в студенческом фильме. До 4 часов ночи, где-то в Кармиеле. Черт тебя знает где вообще. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Сердце вдруг встрепенулось, как тревожно забилось. Моя актерская деятельность не мешает мне заниматься тем, что я сейчас делаю. Также это, что это не мешает мне заниматься актерской деятельностью. Зарплата хорошая, работа не особо тяжелая. И вообще я люблю такие работы, которые бери больше и бросай дальше, чтобы это отработал и все. А когда я в бит-кафе работал, то же самое. Просто надоело немножко людей обслуживать. Вот. Решил пойти там, где их не надо делать. О, работает. Сейчас. שלהבים בשדרות, שוב קדם הדימו, ולכן היא אמרי ילדתי. יום שישי הנסיכה מגיעה, וצריך להיות מוכן לקראתה. גם מבחינה נפשית, רגשית, גם מהרבה בחינות. מבחינת הבית, אני צריך להכין את הבית כמו שצריך. ואני לא רואה בזה פסול, כי צריך להיות, בחיים צריך לדעת להיות פשרן. צריך לדעת להתפשר. אני מזל דלי. זה סמרטוט. חברה שלי היא זן אדיר, היא באמת זן אדיר. אני יודע שהיא שלי, שאני רוצה אותה לכל החיים. לא רוצה אף אחד אחר. אבל כשרוצים להתחתן אז צריך שיהיה בסיס מסוים, שאפשר להישען עליו. לא? Не то чтобы в жизни не было ситуаций, когда вдруг не появлялись очень богатые мужчины, которые предлагали воз и маленькую тележку всего, что хочешь, фонтан с лебедями, Рио-де-Жанейро, как бы. Но это все не принципиально, понимаешь? Он выразил уверенность в том, что власти палестинской автономии не способны сегодня отобрать оружие у боевиков. Желание расписываться и выходить замуж, как бы оно у меня, в принципе, отсутствует как таковое. Вот. А родить ребенка, ну, я не готова. Я никогда не хотела ребенка. Пока. Там младенцы меня абсолютно не возбуждают. То есть я их там беру в руки и это как бы собачку дайте собачку. Иди ко мне. Иди, любовь моя, иди сюда. Иди скорее. Иди. Институт брака шандарахнулся.
Мне очень многие люди, кстати, говорят сегодня, вот ты как-то очень по-мужски водишь машину. Ты по-мужски крутишь руль, ты по-мужски дергаешь ручку передач. Я вообще в некотором смысле ошибка природы. Я должна была мужчиной родиться, конечно. Наверняка есть женщины, которые выходят замуж по расчету. Наверняка есть женщины, которые рассчитывают, что их будут содержать. Ну, конечно, есть. Я ни в коем случае не говорю про то, как правильно, потому что правильного не существует. Я говорю только про то, как мне. Мне не важно. Если человек в своей жизни встречал только тех женщин, для которых деньги – это все, блин, как ему не повезло. Господи, Боже мой. Господа, я вас поздравляю, мы приехали. Скорее всего, я сам виноват в этом. Я никого не хочу винить, потому что винить кого-то – это самое легкое. Я в этом виноват, я знаю. Что-то во мне не так, что-то надо изменять. Ну что, я не знаю. Я хотел давно пойти к психологу, хотел давно пойти проконсультироваться, как это делать в Америке, допустим. Вот так. Добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь. Спасибо. Дани, расскажите мне, пожалуйста, о своей семейной жизни. Вы были женаты? Да, я был женат, я разведен, у меня есть... Вы разведены официально? Да, конечно. В вашей прошлой семейной жизни есть детки? Да. Мальчик. Сколько лет вашему ребенку? 5 лет. 5 лет. Дани, скажите, а вы часто видитесь со своим ребенком? В последнее время не вижусь. Почему? Ну, это другие причины. Дани, вы допускаете, что у вашей избранницы может быть ребенок? Это честно не хотелось бы. Я, допустим, ищу девушку самостоятельную, девушку, которая знает себе цену, девушку, которая не взять там какую-то девушку, чтобы как бы девушку, которая самостоятельная девушка, которая есть работа, все у нее есть. Не там какой-то там никоден там или там, чтобы имел какую-то свою специальность, профессию. Скажите, а если ваша зарплата будет меньше ее, вас это будет смущать? Нет, абсолютно. То есть вас это смущать не будет? А если это будет смущать ее? Пусть ее смущает. Расскажите немножко о своем характере. Какой вы человек, что регулирует? Отзывчивый, упрямый. Есть что-то, чем вы увлечены? Вообще расскажите о своих увлечениях. Люблю жарить мясо. Что любите? Жарить мясо. Жарить мясо. בחורה בגילי, שרוצה לחלוק את החיים שלה עם גבר. אז ברור שתברר גם מה המצב שלו, כי אם את הולכת לחיות עם מישהו, את תמיד תרצי לעלות ברמה, את לא תרצי לרדת. זאת אומרת, כמו שאני לא רוצה שמישהו ירגיש שהוא מפרנס אותי, אני לא רוצה להרגיש שאני מפרנסת גבר אחר. אם זה לא משהו שאת שלמה ורוצה ואת חושבת שזה מתאים, אז לא, אז עדיף להיות לבד. לא בכל מחיר. לאן את יוצאת? צריכה ממני משהו? חכי, רגע, עוד מעט אבא שלך צריך לבוא להחזיר לי את האוטו. מה אני צריכה לחכות? כי הוא צריכה שתביא לי את המפתח, הוא לא רוצה לעלות. ביי. קמתי בבוקר, מתי זה היה? לפני שבוע, לעשות לבת שלי ולבת אחותי חביתה ועם השמן, ולא יודעת מה רציתי לשבור כנראה את הביצה, העפתי את המחבת על היד, והייתי צריכה לנסוע לבד עם כאבים, איזה כאבי טוף את זה? למוקד, כמו איזה מטומטמת. לנהוג ביד אחת. אז בטח שחשבתי אותו רגע, יש איזה בודדה ומסכנה אני. אבל כל אדם שפוי יגיד לך שהוא לא רוצה להישאר לבד בגיל 80, שלא יהיה אף אחד שיטפל בו או משהו כזה. פיליפינית אני לא רוצה. אני לא יכולה לצחוק. יש את כל
כל הבתי אבות האלה של אחוזת פולג וכל זה, אני תמיד צוחקת שאני אהיה שם בסוף. לפעמים אין לנו ברירה אלא לצחוק. נו מה את רוצה שאני אשב ונבכה? זה מסכנה לי? מה פתאום? לפעמים אני אומר, די, זהו, לא מוצאת, לא מעניין. כל מה שיש לא מעניין בכלל. אבל יש להם מחשבות כאלה שעוברות לך בראש, אבל... אז מה? ניסית להתמודד עם בדידות? ניסית לצאת מהמצב הזה? Как? Дать объявление в газету. Опять же будут звонить одуванчики, которым нужна бесплатная метапелет. Нужно, чтобы им чай подали, в постель подали только чай, больше ничего им не нужно. То есть, чтобы она готовила, стирала и так далее. И как в том популярном анекдоте, я не знаю, при вас он уже был или нет, и с этой лошадью ты еще спишь? Помните этот анекдот? Вот я не могу так. הם כמו ילדים, בעצם תמיד הם ילדים, זה לא משנה איזה גיל, הם רוצים שתמיד שתפרגני להם ותחזרי אחריהם. חוששים אישה חזקה לידם, כאילו זה מהווה לאיום, את יותר מדי עצמאית, יותר מדי היית לבד, את לא צריכה אותם בעצם. אני אומרת לפעמים, עדיף אולי רומן שיהיה חודש-חודשיים ותרגישי שאת עם מישהו ולא משהו כזה שכל הזמן נעשה צעד אחד ושניים אחורה וכל הזמן נפחד וכל הזמן לא יהיה בטוח בעצמו. לא, או שאתה אוהב, שאתה לא אוהב, בלי משחקים, אני שונאת משחקים. Ну, были какие-то случаи, конечно, но так, чтобы сказать, что да, это она, скажем так. Мерлин Монро, или, скажем, в таком плане, женщина, то, что ты искал, то, что ты бы хотел иметь, какие-то связи с такой женщиной. Нет, такого не было. Вы знаете, есть очень простой ответ, мне никто не предлагал. То есть я не знаю, что я ответила, если бы кто-нибудь предложил, но пока что никто не предлагал. זאת סוגיה, הגברים. זאת שאלה עמוקה מאוד. אני חושבת שגברים לא יחזבו אותי. אולי אני אכזבתי את עצמי איתם. Если честно, я думаю, что вот моя неудачная помолвка мне так повлияла. И как-то такая боязнь опять попасть в просак. На работу. Каждый день он везет меня. В новом доме тебе есть о чем спать? Там, Я пока у Фреди тут буду. А мыло какое-нибудь посудное есть? Кайф, как-то такой немножко тихий город. Ничего не происходит. Вообще вся жизнь по моей профессии происходит там, а не где-нибудь в другом месте. Поэтому как бы мне нужно быть там. Я буду любить ту, которую он приведет. А какая она будет? Какая будет? Ну, чтобы была нормальная девочка, не пьяница, не наркоманка, не сволочь. Не наркоманка, не пьяница. А что, совсем уже не осталось таких? Да, наверное, думаю, что так. Как вот мать говорит. Да, он мамин сын. Он всегда был мамин сын. Это правда. Овощева, посмотри, пожалуйста, все ли мы взяли. Женщина, когда выбирает, она просчитывает варианты. Любовь любовью, а варианты все-таки просчитываются. Дальнейшие. Вот, брак по расчету бывает счастливым, если расчет оказался верным. И не думайте, что вы выбираете. Выбирает женщина все равно. Ты не согласен? Согласен. Женщины более приспособлены к этой жизни, чем мужчины, поэтому мужчина без женщины плохо живет. Когда как женщина без мужчины живет куда лучше, чем мужчина. Так что его одиночество – это не только его проблема, это проблема девушки, которая еще его не нашла. Такого. Найдет – возьмет.
אני הולכת לרקוד. אם אני אכיר בדרך, מה טוב. אם לא, אז גם. אבל קודם כל הולכת בשביל לרקוד, בשביל ליהנות. זה סוג של תרפיה, אני חושבת. זה נורא משחרר ריקוד. אני אוהבת מוזיקה, אני אוהבת ריקוד. אז כן, אני אוהבת לרקוד. עדיין. כשאת רוקדת, את שוכחת מכל מה שאת רוצה לשכוח, מכל הבעיות שיש לך, נאמר, אם מישהו הרגיז אותך או משהו כזה, התעצבן בעבודה. את הולכת לרקוד, את שוכחת מהכל, שעה, שעתיים, 3, את רוקדת, שוכחת מכולם, ובאה הביתה שמחה, ויש לך כוח לעוד שבוע. נאמר, היו תקופות שהייתי הולכת בקיץ לכל מיני מסיבות בחוץ, נאמר, או ביקום, או כל מיני מסיבות כאלה סגורות, ל-30 פלוס, מה שנקרא. כן, מסיבות 50 פלוס. אני לא מרגישה נוח שם. Сейчас я еду встречаться с девушкой. Поскольку мне описали ее в службе знакомства по словесному портрету, я надеюсь, что она симпатичная. Добрый вечер. Пожалуйста, Спасибо. тебе. Меня зовут Даник. Меня зовут Анжелика. Очень приятно. Пойдем? Кто ты приехал? Скорпион. Ты какая? Ничего себе. Что значит ничего? Кусаешься? Я... Сильная волевая женщина. Ну, может быть, не знаю. Не, я таких женщин уважаю. Ты был женат? Да. Есть дети? Да. Мальчик. Мальчик большой? 5 лет. Вот. Так. Ты любишь кацефиться? Нет, конечно. Я в следующий раз просто не докажу такое. В следующий раз будем знать. Нет, я... Ой, боже, ну не воспринимай так мои слова буквально, боже мой. Ну, быстрее. Ты обиделся? Я обиделся? Нет. Не вздумай. Что, поедем потихоньку? Да. Дачу принеси, пожалуйста. Спасибо. Слава не помощь. Спасибо. Чаевые не оставлю здесь. Здесь ужасная шутка. Давайте на это. Здесь больше места. Смотри, какая красота. Смотри туда.
саранским танцем танго это прекрасно. Он лучше всех. Все, понимаешь, все как в кино, вот все как кино требует. И без всяких слов. Иногда я и мой партнер понимаем, что если это напряжение разрешится, то нам пиздец. И тогда мы удерживаемся. Когда мы не удерживаемся, да, это вопрос. Когда мы не удерживаемся, то мы занимаемся сексом после этого. Главное же любить. Неважно, 1, 2, 3, 10. И, наверное, их еще будет много, которых я буду любить, которые меня будут любить. И очень может быть, что я не найду одного. Его можно искать очень-очень много лет. Его можно найти не в 18, не в 20, не в 25, и даже не в 30. Важно, чтобы это был тот. Тогда ты придумал такую реальность, в которой танец и жизнь – это 2 большие разницы. Потому что тебе кажется, видимо, что хорошо – это когда есть он, и он содержит, а ты ему стираешь носки, а он тебя содержит. А ты ему стираешь рубашки, а он тебя содержит. Ты ему готовишь вкусную курицу, а он тебя содержит. Ты ему так, а он тебе эдак. Чего там хорошего-то? Лучше повеситься, чем всю жизнь ему носки стирать. Вот хоть убей. Предпочитаю повеситься. Не буду стирать ничьи носки. Отстань от меня. Да, вот так как я танцую, так я хочу жить. Удалось? Я на пути. Почти. Почти. Там такая, блядь, музыка. Аранский, пойдем потанцуем. את מאמינה באהבת אמת? חוויתי כאלה אהבות, דרך אגב, שוואו. אבל היום אני כבר לא, אני מפחדת מהוואו הזה. לפעמים אני גם מנסה להתרחק. אני רוצה את הדבר יותר רגוע כבר, את יותר רגוע, לא את החיים של הלונה פארק, לא. ראש אחד אומר לי, אני רוצה להרגיש ישר את הקליק. טוב, בסדר, מה, אנחנו יודעים ל-12? מה זה, אתה רוצה ישר לראות ולהתעלף? זה לא, אני לא, זה נשמע לי כזה טמטום. לא יודעת. אני פעמיים בחיים שלי חוויתי אהבה שחשבתי שזה אהבת אמת, או הגדרתי את זה כאהבת אמת, אבל ברגע שזה נגמר, אז כבר אין אמת. רוב השירים שכתבתי לה, ברובם זה אצלה מודפס. יכול להיות שעכשיו היא קראה את זה לגמרי, לא יודע. גם יכול להיות. יכול להיות שהיא מחקה אותי לגמרי, זה אני לא יודע. זה החברה, פצע אותי. מי שישמע יגיד, באמת טיפשי, שבמשך שנה הייתי מקבל ממנה מכות, כאילו, ולא הייתי מגיב. בין היתר, הייתה לה קינה חולנית. היא הביאה אותי למצבים כאלה, כאילו, אתה יודע, מרוב שבן אדם נמצא איתך שנה ו8 חודשים, והוא לא מאמין לך כל הזמן. כאילו, אם מההתחלה לא היית, כל הזמן היית... זה היה האופי שלה.
לא מאמינה. כאילו, גם אתה הכי צודק שבעולם, אתה תמיד צודק, היא לא מאמינה. כל דבר, אם אני הייתי הולך לצלם באולם, היא הייתה באה לבדוק אותי אם אני באמת באולם. אם אני יושב באוטובוס, אז אני צריך להוכיח שאני יושב באוטובוס. ואם שומעים איזה בחורה מאחוריי, מדברת, אז סליחה על הביטוי, מי הפרוצה הזאת שיושבת ליד? פה ויתרתי הרבה, אני ויתרתי לה המון. גבר אחר היה בועט בה ואומר לה, תעופי, את לא שווה כלום. את אפס, את כלום. מי את בכלל? גבר אחר, בועט בה, תלכי קיבינימט, מי את בכלל? היא הביאה אותי למצב כזה שאני צריך להוכיח לה, כן? איפה אני עובד? להוכיח לה שאני באמת מעוקל, להוכיח לה שיש לי איזה מגרש בירושלים, שהוא חצי דונם, כן? מסתבר שבאמת הכסף יש לו תפקיד. אתה מבין? אני לא הייתי רוצה להיות לבד. אף אחד לא רוצה להיות לבד. הבנת? אף אחד לא רוצה להיות לבד. זין זה איינזמה מנש? אתה בן אדם בודד? כן. כן. Да. Да. В общем, да, как многие в моем возрасте. כן, חלק ממני בנוי מבדידות. הרבה פעמים אני מרגיש בודד. בעבר זה היה גורם לי לדיכאון, היום אני השלמתי עם זה ולקחתי את זה בצורה יפה. לפעמים כן. למרות שאני נשואה, עשיתי דברים מסוימים בחיים ולאן הגעתי. ואז אני מתעוררת מהחלומות. לפעמים כן, זה נורא מוזר. עם זה שיש לי משפחה וילדים והכל ואחיות. Все одинокие. Нет? Ты нет? Танцуешь танго, понимаешь, это что можешь любить абсолютно незнакомого человека, вот эти вот 3 минуты танца, эти 3 минуты наслаждения безумного. И так всю жизнь. Моя жизнь складывается из 3-минутных отрывков. Вот сегодня кого угодно мне приведи, любого, самого драного, самого старого, самого вонючего с улицы приведи, скажи, вот обними его, но по-настоящему, прижмись к нему всем своим телом, всем своим существом. Никаких проблем. Никаких проблем. Вообще. Я, видишь, чем занимаюсь? Чемодану собираю. Я уже все постирала, чтобы чемодану собрать. Я еду на Сицилию, на фестиваль танго. Миша Аранский, мой любимый партнер. Я всегда говорила, что у меня есть 2 прекрасных повода выйти замуж за Аранского. А первый – это его фамилия. Она мне жутко нравится. Ходить с фамилией Аранский, представляешь? Вау! А вторая причина – это, конечно, соло жениха и невесты. Вот выйти замуж за Аранского, станцевать с ним соло жениха и невесты. И на следующий день можно развестись, как бы, да, уже дальше как бы не суть. Я не знаю, насколько то, что я танцую танго сегодня, мне это помогает или вредит. Потому что очень многое, чего я не могу как бы достичь в жизни, чего я не могу добиться во взаимоотношениях с мужчиной, в танго оно происходит, причем в абсолютно как бы идеальной форме. И вот такое вот слияние, как бы настолько стать одним. И, возможно, если бы я сегодня не танцевала танго, если бы у меня не было этого места, этого мирка, где я это могу найти, то я бы была активнее в своей жизни, да, я бы этого искала как-то иначе. А так у меня как бы есть где этого напиться, и в жизни уже можно как бы сделать себе поблажку, да? Ну, ладно, в конце концов, пойду потанцую, а там все будет. Си, Ди, 78-89.
я вполне отдаю себе отчет в том, что вот со всеми этими моими заебами, извините, да, очень может быть, что я останусь одна. Да, очень может быть, что я его не найду. Но я не готова, вот тут вот я не готова ни на какие компромиссы, я не готова жить с кем-то, лишь бы с ним жить. Не готова. Это должно быть только вот так и никак иначе. Иначе мне это не надо. Я отлично справляюсь сама. Мы приглашаем на наши вечера абсолютно всех. Но цель наших вечеров, чтобы люди могли знакомиться, одинокие люди могли знакомиться. Пожалуйста, смотрите друг на друга внимательно, улыбайтесь друг другу. Улыбка, она расчищает путь к знакомству. אישה נסע לו פרם, הגידי נהי, גם זה חתן, תודה, הגידי לנו כן. אנו רוצים להתחתן, לא נוכל יותר לסבול, את אושרינו את הגול, תודה, הגידי לנו כן. שלישי הוא איש רב-כסת, גבאי בבית הכנסת, שלישי הוא מפטיר גם כן לא יפסק. Пенсионерам. Что это такое? Спасибо. А что это? А? Что это? Вино. На вино? А? На вино? Кто заказал? А? Кто заказал вино? Заказали. А, девушка сказала, да? Все сплачено уже, не переживай. מתי בפעם האחרונה מישהו אמר לך שאוהב אותך? האחרון שאמר לי, זה היה לפני 3 שנים, אני חושבת. До объяснений не доходило. Скорее всего, мало времени, все быстро происходит. לא, אני ממש לא זוכרת. הנה, היה לי יום נישואים. בדרך כלל ביום נישואים הבעל צריך לעשות משהו? Нет, естественно, с утра я говорю, что я восхищен, поражен. Но вот такого, что как у Ромео и Джульетты, это таких песен не было. זהו, סגרתי. כן, עכשיו אני צריכה להחכות את העוגה. הכרתי לפני שבוע בחור חמוד. שעדיין אין טעם לדבר על זה, זה רק שבוע. גרוש, יש לו גם 2 ילדים, קטנים אבל, כן. 36. הוא עונה על ההתחלה שהוא מוצא חן בעיניי, כן. כן. אני לא יודעת, תשמעי, את יכולה לפעמים לגלות דברים שבהתחלה את לא יכולה לדעת. בגלל זה את נותנת צ'אנס, את לא באה ופוסלת דברים מיד. צריכה גם ללמוד, צריכה זמן כדי להכיר את הבן אדם, כן? אף אחד לא יצא בהצערות בהתחלה. אבל... בסדר. וזה כל הפרטים לגביו. כן.
ממש אני באמצע הצילומי. כן, כל מיני שאלות. אני מצחיקה, היא שאלה אותי. היא שאלה אותי עליך, אז אמרתי שאני משאירה אותך לפרק הסיום. אני לא יודעת, אמרת את שמי, אי אפשר לדעת, זה רק שבוע, כאילו, מה את רוצה שאני אגיד לך? Мне надоело быть одиноким, потому что я иногда в бою на Луну, как бы от одиночества, мне это надоело. Хочется, чтобы был кто-то рядом, просто, даже просто посидеть, помолчать с кем-то рядом. Моя невеста, звали ее Марина, сейчас ее зовут по-другому, зовут ее Крис. И она просто взяла как бы вещи и ушла из дома. Не понял. Каким образом? Я понял, как тебя нашли. Я сказал, что ты учишься в Иерусалиме, 3-й курс. Как они тебя нашли? Все, мы расстались. Не знаю, зачем мы расстались. По дурости, наверное. Точную причину определить. Дураки, ну что поделаешь. Нет, ну физически я сбежала. Физически. Я, правда, ожидала, что он позвонит и скажет, вернись домой немедленно. Здравствуйте, я тебе не позвонил, не сказал, что Нет. Нет. Молчу. Я этого долго и нудно ждала, не дождалась. Позвонить, позвонил. Здравствуйте, Вернись домой я тебе не звонил, не спрашивал, когда ты вернешься домой. Спросил. Ну. Но не потребовал, чтобы я вернулась немедленно. Я страшно обижалась. Меня никто разубеждать назад не стал. Ну, я, допустим, когда чего-то хочу, я иду до конца. Ва-банк, в лоб, сквозь стены. Он не любит быть сильным. Он любит играть. Я просто в какой-то момент устала играть. Мне... Стала подыгрывать Этернофон, наверное. Да играть. И подыгрывать, молчу, и переигрывать. И за... это постоянная игра. И мне где-то очень нужно что-то постоянное. Какие-то вещи, в которых можно быть уверенным. Вот ты идешь по улице, ты знаешь, что дорога есть. Она иногда асфальтовая, она иногда такая, иногда трава, иногда то, иногда сё. Но ты знаешь, что она есть, там нету обрыва. И я просто устала в какой-то момент от того, что я не знаю, когда будет обрыв, когда будет речка, когда будут деревья, когда будет свободный полет. Мне необходимо что-то, знать, что что-то определенное где-то есть. Этого не было в какой-то момент. Нахон? Никогда у меня такой женщины, как Крис Маугли, не было. И никогда вряд ли когда-нибудь будет. И забыть ее – это забыть половину себя, можно сказать. Все, я больше ничего не скажу.
Это что, это все надо читать? עינך יפה רעייתי, עינך יפה, עינייך יונים מבעד לצמותך. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с гор галаадских, как лента алые губы твои. כמגדל דוד צווארך, בנוי לתלפיות, כל כך יפה ומענג. 1000 щитов висит на нем, все щиты сильных. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. מה יפו דודייך, אחותי כלה? מה טובו דודייך? מעין וריח שמנייך מכל פסמים. А мне в 45 лет говорят, что если бороду сбрить, то я на 30 буду выглядеть. אני מרגיש כמו הבחור הכי מאושר עלי האדמות. לא כמו, אני הכי מאושר כרגע בעולם. יושב עליי מלאך על הברכיים. אני מרגיש כאילו אני עומד לעוף באוויר. Солнышко, я так устал от одиночества. Понимаешь, он так сказал о своем одиночестве. Я не знаю, он когда сказал, солнышко, я так устал. Ты понимаешь, мне кажется, что это в каждом человеке. Мы играем что-то, какие-то маски, что-то из себя разыгрываем, а внутри, не знаю, мне кажется, внутри просто все очень хотят любви. Не знаю, иногда бывает такая тоска. Ты так кого-то сильно ждешь. ישראל מירושלים, שלום רב. עכשיו 9. הייתי כל כך שמח שלא בבית. כולנו בודדים. Хочется чего-то, чего не понятно. Мне с ним скучно. Жизнь тебе скучно. לא חושב על, אני חושב על עכשיו. חיל האוויר תקף בצהריים מוקפת אנשים, זה לא באזור עינת שבגזרה. זה המשחק שלכם. רוטינно. ההבדלים האלה בין אנשים.